Lagi, semoga diri yang menyampaikan racun sebenarnya Pramoda Sami pemirsa sampai sampun ledang rawin rezeki ring panggung lila kita desa adat Wanasari. Sebelum melantur acara puniki giring kan surut-surut sarang sami ngeran puja pengastuti pengaya bagi majeng ring pemekas susunan duwene yang memberikan tanah di kiring luar pura desa kalor betara dri kayangan dan betara kawinan duwene sarang sami saling mempukul ring Balai Agung Pura Luhur Desa Adat Wanasari puniki harapan pangastungkara pangajali umat duwene. Om Swastiastu. Swasti Prabda Raja Ngogi hatur dengan ringan majang ring ratu widadane pramon sarang sami sampun ledang rawuh mriki. Pertama di tiang aturan arsa gargita mana diri yang duaning widadane sampun ledang rawuh mriki. Jadi niat sayang minangkadi wawalen sane katur wengi nipun iki. Di tiang uning pas dike widadane di tiang sampun waneh niki. Mirengang ngatur di tiang lemah peteng slit sanjo di tiang kadir rasa morong galah ngenten nggih sinampura. Bosan nepitan mirengang suaran di tiang. Dan yen bosan orin di tiang eta dan ngentosin di tiang ngeten. Di tiang nak kenyal melar sampun ngeten nggih. Salanturnya nih di tiang kuning ayang inggian dudonan acara wawalen wengi sane mangkin. Pertama punika tari tenun saking PKK Banjar Priukti. Kaping kalih tari Dadong Rerot saking Lansia Sekar Sandat Desa Wanasari. Kaping 3 tari Legong Mahawidya Banjar Wanasari Baleran alit-alit puniki. Kaping 4 Aris Arjo RJ1 Jayaning Singasana. Nika paling acara puncaknya nggih. Lunas tepuk tangan yang meriah untuk Ida Dane sareng sami boyo untuk titiang puniki. Titiang lunas mangda sayaga penari tenun PKK Banjar Adat Priukti. Untuk galah niki durusan. Pertama dengan yang titiang niki penari Mia santolnya wenten Bu Adis, Bu Ananta lan Bu Rio. Niki pinangka sungguhan tari saking keluarga besar Jeroan Priukti.
pisan. Niki boyo PKK niki nggih nak alit kan don kadane PKK-nya niki. Terus plus demun. Ditiang nak dot curhat sebenarnya niki. Jahil prawartaka sareng wawalen niki. Wau ya sakirti tenisen pasangan tiang MC tapi yang kurang tiang ngajak bercanda dan yedang. Yang kurang pisago ya sakirti ucapan dah dua si tiang bercanda kan dan nggih. Selanjutnya nih tari dadong reot saking lansia Sekar Sandat. Inggian penari inggih punika Bu Lohde Wanasari Tengah, Bu Emma Wanasari Tengah, Bu Mang Bengang Wanasari Tengah, Mbah Lia Wanasari Tengah, Mbah Nanda Punasanding, Mamah Yanti Punasading, Men Eka Priyukti, Mbah Rama Priyukti, Mbah Bram Priyukti, Men Mari Wanasari Blodan, Bu Mang Sri Banjar Abian Lalang. Titian Una sering para penari Mangde Sayaga. Dua yang sering sami Una sebut tangan yang meriah untuk lansia duwene puniki. Mogi wangkong ido sami dan sakit malah jebos nggih. Dadong tiange juma Betul gayane cara nadakan Kulit kiput abang telah lupanan Subah dua misi pikun-pikuna Yang dinuju di pura odalan Semangan si pokok mapayas kesalon Masang sanggel pang pengenane jegegan Baju brokat aneh hargane ratusan Uwane mapupur tidurine masango Pipene masih masango Masulah tangsing ketinggalan zaman Berjalan menggegesonan Sepan setanan maturan Redong redong besar sabar Langkar ngaya rejang renteng Dadong tiange juma Betul gayane cara nadakan Kulit kiput abang telah lupanan Subah dua mengisi pikun-pikuna Yang dinuju di pura odalan Semangan si pokok mapayas kesalon Masang sanggel pang pengenane jegegan Baju brokat aneh hargane ratusan Uwane mapupur tidurine masango Pipene masih masango Kulit ne meluluran alis ne masih masulah Tangseng ketinggalan zaman
cek dagang tiange juma Sebab gayane cara nadata Kulit puput abok telah mubana Subah dua misi pikun-pikuna Ia dinuju di pura odalan Bisa mangan si pokok mapayas kesalon Asang sanggel pang pengenane jebegan Baju brokat aneh hargane ratusan Buane mapupur tidurine masango Pipine masih masango Kulitnya meluluran, alisnya masih masulan Langsung ketinggalan zaman Berjalan magagin sonan sepan-sepanan maturan Kadang rera masih sabar Langkar ngaya rejang renteng Buane mapupur, tidurin masanggo Pimpinnya masih masanggo masih masulan langsung ketinggalan zaman berjalan magagin sonan sepan-sepanan maturan kadang rera masih sabar langkar ngaya rejang renteng Dengan tepuk tangan yang meriah niki nggih. Ngajeng ring ibu-ibu lansia puniki sareng sami paduan ring Wanasari. Bu, wonten sakit bangkiang niki, Bu? Dan kocap nggih sami sehat kadi. Riantukan lansia duwe semangat sekali punika di dalam ring alit-alit, ibu-ibu sami mangda semangat ngaturang ayah nggih. Sampunan lelah nepi malih wenjang rainan jam 6 ampun di pura jam 4 metangi ampun nggih. Kang Yang dan ngugul bapak-bapak demen malih bos ngeten. Selanjutnya nih tarian Pinih Huntat puniki sedurung arja kakawitin. Ingin punika tari Legong Mahawidya alit-alit Wanasari Baleran. Penari inggih punika Yuna, Meta, Nadia, Landita. Titianuna sering penari Mangde Sayaga.
sambutan yang meriah malih untuk pesuguh tarian saking alit duwe sareng sami. Punika pinaka pesuguh tarian sanepini huntat sedurung Arjo Jayaning Singasana kekawidin. Ditiang aturan agung sukses maning mana antuk ayah-ayah alit-alit PKK terlansia sampun ngibur radio dan nekramo sareng sami. Taler antuk ring sound system sampun antar becik memargi dan sekali Reno Dibi yang sekali lagu Bali ya Dibi niko tragedi kamar mandi tiang keni tragedi sound system kita nak samayang sarang sami nggih. Selanturnya nih galah aturang tiang majang ring seke Arjo Jayaning Singasana mangde nagingin acara walen selanturnya nih. Tiang pinaka pengenter acara taler enten lali ngelungsur agung yang pengampura pasti kesampun makweh kekirangan lan kewangan ditiang enter acara druwene bina kawasan yang ngatur sinap ditiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om.
senem mas namusiu biru pinten gati gunai kang kalu sok sanung Sanung ijil sangyang sunian taro kadi gelapku marosah dumramping rangdu prajo dalu. Wo medar ikanang perut di dalu. Apa bayu tejo waka sulintanging terangan tu. Muang suryo candru. Muang kanlu. Daning pengaksamu ni mulun lama kaneng tan keneng cakro bau pangilu-ilu sat upo dawo apa ning ulun sekuarjo sanjaya ning sinusanu jagat tabanan biprayo wangudaken sesolahan arjo mumurdo alas langit peteng alas langit peteng risado kalung di swadat wanosari angutaraken kariwagung memungkah nguntek ingih ngusabo deso lan taur balik sumpah agung ring puro deso enak makin tonton itu Paramusiu adityu nama swahu Om Santi 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 Om.
kena meh pandang indah seragas yun Dijak pajang sawap jemak tuyuh ngujak jaga luangan subah menengil pangasengan wanawang nak kebasan hop Dewa Ratu aduh selimput udah dong aduh Om Swastiastu beh nih adi di malu dogen kompak nih duren total sepengang mirip tonyang mau ikat rambut nih apa hehe nih aduh angke dah dong Bopi tau ndak saw murunu mesti gerayang kini dhuwur karpet dekat sing tanahnya eno. Aduh malih pisan wawanin tiange. Si Roja tenyak ngorang Om Swastiastu. Malih jebos kal madang tiang. Ih, masa cewek ngedengkin. Aduh, demen ati ya. Artinya apa kene nih? I love you untukmu. Biar lo sengengken. Aduh. Jangan kol gede. Aduh, wawanan dia malih pisan Om Swastiastu. Ne bisa bani sing di madak-madak malih jebos padahal dia anak kemadang pang sugih ukun. Sakan. Yan madak dia apa sugih kerasa orang Om Swastiastu nge.
Aduh, ada ibu ada di belakang tuh geleng kan tidur. Aduh, gangga dia bangga gede aku habis sih. Merah tuh. Mi do manaten tiang aturang ayah di kita gentan. Di Jordan gumi niki nge. Wanosari. Aduh, Wanosari. Artinya wano alas sari itu luwung saren yang alas triki. Mau ente meresi dayang mangken nguangun yak nyosane dahat yang mau tamo. Tepuk tangan malu untuk derai. Ada buah berangan, buah kedong-dong. Artinya nawang. Tepuk tangan malu untuk sekan gong. Biar kau gundang jegongin borang. Ada apa biar tukang kenang deh waradu. Jadi mau kecap mah do derai ngengkok. Ayang luang badan pong jet derai ya. Sekan kenangan di durian kecengat kesengit kan. Sekan ada waradu. Kalau ajak magenyeknya nih. Magenyek nih. Nggih. Aduh. Bajone putih. Kamane selem. Udangnya barak. Do artinya tri datu. Ya naliang tiang dekadi dewan nge ampuro niki. Niko melinge ido betaro Brahmo Wisnu Iswaro jangkap. Ya ndak dia ulang di sastra AUM. Napi artinya? Aum. Ya ndak dia nggak bisa apa artinya? Om. Oh ini mara dua. Aum, aman, ngel, madani. Tepuk tangan untuk adik niki. Melahang negak celanong nah. Aduh, teman hati. Tiang niki desa Rai Arjo Tabana. Rawuh mariki jagi ngaturang ayah. Sampunang lali ngastiti widi. Mogi sam jagate namu rahayu jarang-jarang tret cerorang jararat jarare ayo. Ada nengil. Kalem macam tekan kenang si malu ni pu. Sekan aduh, dewa ratu. Daman aden. Dobe mesti tukang klemuang toeng dan yang ini norga moyang diangkat di pepatah tekenten. Hujan gerimis di Semarang. Nawang artinya. Yang saya nawang jani dado ngorahin nah. Hujan gerimis di Semarang. Cakep, monto tua masak cakep. Jegek cewek jegek bedek, cakep bedek. Si bencong ada. Hujan gerimis di Semarang. Yang berkumis, aduh, yang merangsang. Hihi, dapat malu untuk sekan kelempong. Oh, jangan lebuen. Jawabin ngalih sing ada. Dijabuin tiang mengalih. Bagus sekali bapak ane mau kumisir. Nah, pakai itu nak. Asing menoleh, anak ya bodoh paling, ya paling bodoh. Nar ner nar ner nar nar ner nar ner nar nar ner nar ner nar jak. Jak. Nih daman lebih nih jantok kalah. Ada aswat malu tiang hibur sing itu. Ada lantas tiang dinding di penepening siring
Tiang nak ngajak nyamo besi jelmo lengah-lengahan. Benyap yen pesu diolas suryaan bosnya. Ibu-ibu, bapak-bapak benyap niki nyaman tiangnya. Suryaan je bosin dia pesu. Jelmo lengah, jelmo lengit. Ajak dini di pegunungan Klijani sing nengok sokotok nih. Oh di Jaya Klijani. Sing ada nengok. Paling melah keteplon malu nih. Tulung aja neplon nah. Keteplon malu. Jangan dek jereng. 1, 2 nyemak telepon malu. 1, 2, jereng. Kuang mantap. Jereng dotone kengke kadang dole na samurat sebagai dojok metajuh kantinya jeng. Ulangi sekali lagi nge. 1, 2, yes. Nah panggil itu marah ya. Bijang kalian. Yang cek. Ini telepon jadul nih. Entut. Nomor yang Anda tuju belum terpasang. Nomor yang Anda tuju belum terpasang. Gus, pasangan ya nomor telepon bisa ngecek menek. Teleponnya mai. Weh, jelemu nih. Sopo pantel lu mau vaksin. Sekan, adi takut sana ganti. Saya tepuk lemu nih jelemu. Mai. Jangan-jangan nih pacaran lah cucu tonton. Kita tengal nih. Mai wong cilik iki. Merene. Merene wong cilik. Ayo sayang. Mai menek. Nye nadane. Yayan. Yeyen. Mai malu. Wah. Ada. Nye. Ijo ya ramane nah. Ada ramane mai itu. Nye nadan yayan. Aduh, ketuk-tukin malu. Tuk-tuk malu pencepot nelpon. Telepon yang Anda tuju tidak terpasang. Semoga aja nih bot terpasang. Cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halo. Siapa di sana? Di sana siapa? Di sini saya. Di sana Saya siapa? di sini. Di sini saya. Saya juga di sini. Di sini saya, di situ kamu tahu. Ya. Engken modelnya nih. Di sini saya. Pelit yang orang di sini saya. Di sana kamu. Di sini saya. Maksudnya namamu siapa? Oh, namaku Desa Rai Widyasari Elit begitu loh. Oh, kalau ini saya di penginapan, Mbak. Wah, ada salah sambung nelpon di penginapan. Ya. Halo? Saya di sini di penginapan Dekil. Ada penginapan dekil ini. Mbaknya mau pesan kamar? Oh ya, aku mau pesan kamar, Mbak. Butuhmu berapa? Cang saya nggak butuh. Ada butuh tak kau nango. Mbak kan pesan kamar. Ya. Maksud saya Mbak butuhnya berapa? Lengah, cang saya mau butuh. Cang apa cobek? Maksudnya itu loh butuh yang isi mem itu loh Mbak. Aduh, biar ngedang-ngedang. Lalu takut lu sekan kendang. Sugro dia jero sekan kendang. Mam kena malu butuh. Mbak. Maksud aku itu loh isi awalan mem. Mbaknya membutuhkan itu kamar piro toh. Oh, kamar artinya ngalih kamar gitu. Dona orang membutuh. Jangan membutuhkan alus yang gede memetuh. Berapa Mbak?
Jadinya ada kamar berapa di sana Mbak? Oh, di sini ada berbagai Mbak. Kalau Bapak Mbak mau nyai tidur nyenyak yang pakai kasur itu, oh itu ongkosnya itu anu Mbak 1 juta semalam Mbak. Wih, kemahalan itu Mbak. Enggak ada yang lebih murah lagi Mbak. Oh ada Mbak. Oh, yang berapa Mbak? 5.000 mejujuk. 5.000 mejujuk. Mbak mau yang gratis? Saya maunya yang gratis-gratis saja. Ada Mbak. Aduh, udah mana nanti di Jani Pengantin kamar Ada gratis. Mbak. Di mana? Di mana? Di Di Merajapati. Rai pangangan mameri jenang nyemenyi ben sada daki. Aduh, daki jadi jenang jalan dumi. Rai cara memberi jenang daki. Tuh, nih senjelean pakai nilo kenyir. Yang kene tuh bungut na yang kenyir nih uling di Surabaya nggak bungut yang tak main yang lantang bungut yang bawa nyelek yang timpal lantang bungut nih cara ratu. Banget bungut. Jujur macang lo kenyir ada ane dini sing lo kenyir ada cang Ya ada nye. Cang gustai. Gustai. Wah ditoyong awak di badan celeng cocok medan bau tai gitu. Dini ada yang kan ayu betako. Ayu batako. Nan malu, dini kan nak membangun jadi sedang nak intak lingge. Sira ni membutuhkan batako nge. Niki yang pun juragan batako antiangnya teko. Petaka ya nangi Rai. Dang niki gusten tiangnya nge. Rai. Ada yang diketok-ketok kadang tiang lo kenyir busan. Nge yang kadang yang diketan medel nak itu. Liu nak membalik Rai. Ada yang jak petang tali yo, moh ni liu. Mau kuda. Mbok kuda kadane ada yang mau yang tlong tali tengah nangu 900. Sing kengken. Pokoknya yang penting semangat. Semangat 45 ngenge medal tuh. Santo saluna derai. Niki ampun siapang tiang palungko cokori dewa tuh. Toyo penembak, rurup kacang. Bubo pirato. Kadang bangko cang. Isi bubo pirato menggenap hitung-hitungan. Nah onyang ke calon watangan engke tuh. Aman Ngenge kita cang nak sing nepuk jalan nyi malonan nah. Oh dia malonan? Gusti Ayu tuh Rian. Nyi kan ya pragatang di. Jak prikek sandayan tuh ngenge medal tuh. Banyak jare preseng ke dalam purinya meplekot ak labibeh ngomong. Raga lampu goler Wadah, ne maro yo jelema kuangan tabio ne hehe. Ngegeles-gelesan tuh, medal tuh niki banyak ampun pedampiak iriki di pining siring. Apa cang asik dini Rai? Ada asik dia tuh. Cang ajak anak bagus dini. Badah. Tawang nyen ajak cang. Nyen. Ajak Yodon. Yodon. Nyen Yodon tuh. Nyen madan Yodon bu. Saya nomang Yodon. Pasti nih ngemang mik busan tuh. Ayo Rai. Ayo. Aduh, dewa ratu. Jajah cang doang langsir Rai. Geng. Jajah cang pegat. Ada pegat. Iki sana ngosok langsir. Ane isi langsir. langsir ini teli plastik. Weh. Engken. Apa kau orang tuh? Mau itu dane nenek ini bak na pedampia. Penegolan langsir teli plastik. Tak melana yang ngomong na oto orang. Engken oh. Oto alili apa bacane? Oto alili apa bacane? Toli. Jangan salah nih pemadana buta aksara. Tali.
Oh tali. Ah. Cang nak uli di songan. Boleh songan songen. Eh, Songen. song memene. Iya song memen onyon uli songan. Nah, lanjut. Lekat gencang di jo. Dijo. Di puri. Ye, jangan salah. Gusti Iya. Ayu juga di Puri, tiang nak di Puri masih. Di puri di jo. Ye, di Puri Raharja. Rumah sakit tuh leak. Ye. Aduh. Nge, lanjut. Agaknya. Merah tuh. Ale-ale Rai. Apa nih ulung nih? Ah, Gua ngaji, ale-ale aja bos gua ngaji. Gua ngaji diolah salin-alin aja bos. Napa nulung niki? eh, Engken sot makong sot. KB cang ulung. Oh kadang nak makong neng sot kadang pil milah le. Sakit pak ya sakit. Engken. Aduh, aduh. Engken, Aduh, engken. aduh Rai. Engken. Jenang nyino. Jenang nyi. Jadi kesempatan. Nah, Kesempatan jadi kan orang nyidang orang nyi. Mumpung igal. Cuma orang nyi kelentang bungut masak dayu orang nyi. baik dah disini gitu. Jangan dini di muka lumurnya orang dayu dah disini gitu. Yang dayu nak dah. Rai. Engken. Jaga kan Rai. Ada ketakut dah lu sekan anu sekan guntang lu takon. Nawat tiang suka guntang sareng sami jegek niki Gusti Ayu tiang. Oh jegek kau ni jegek. Berarti tukang gupak demen ya Gusti Ayu. Mana yang saya ini? Wah, di jalan yang saya. Nah coba taruh di muka. Enak lihat ya uling kau. Oli kau, Uling negara. oli negara. Tabanan. Ah, Kau kelungkung. kungkung, Karangasem. kerasam, Ngajanan ke beleng. ngajanan ke Lo belakang, dan ke bukit. ke bukit, Kacau kangin merado. di jado. Itu di rumah sakit jiwa. Niki pun ODGJ nge. Hati-hati ngejak jelema kene. Budak kada nyicang. Orang dalam gangguan jiwa. Sing jauh budoh. Nak marokel. Macam-macam nyi. Keke tiang. Bani-bani nying orang cang keto. Nah lanjut tak lu. Mau boreh tembok nasnya. Apa boleh tembok Napi boleh tembok? Hah? Wih, macam-macam lagi pecat tiang bawa kunci mobil pecat bo, banyak jalan awak mulai kamu ke pancoran Cengnya nyinang le. Ya orang banyak ini. Bun ya. Jadi kan mang orang nyi, ya dia setan ya Gusti Ayu, nyi nas orang. Lanjut. Lanjut. Ayah nama jalan amat dayongan. Lemah lampangan mangedanin bi. Nah, yes, yes, yes. Mih, weh, merasa, hai, asam uratmu kambuh. Lain. Engken sengker kembo, jete. Sengker kembo apa sengker mai jete? Yang sengker mai nang sengker ngalu. Oh, sengker mai berarti nih no. Nah, kumat. Jantuk. Cara barong landung celok kodok nih. Weh, melangkong aja pecahan masuk ron. Kesempatan dalam kesempitan. Aduh. Ai. Engken. Adi hilang sakit mana cang lega. Hilang sakit bangki anu perjani mana gong aji. Ampura kau ngaji. Wey. Pakat aben yang di tiang. Dongeng. Ada telak teang lewat aduh. Engken. Ternyata cicing bagus kati porone. Wey. Apa kau orang? Ampura saja.
kadang tiang aja nak beli beleng Den. Wah, cok cicing Makan orang bagus ganti makan bolong. orang tiang cicing eh. Kau cang bungut ni kau cang bungut ni macam-macam ni. Ngapa lu nasampura? Macam-macam Padu ni. nasampura ampura tu aja nih bakat orang tiang cicing ampun nang duka. Kiki sang ni keka Ben nyebos di suara aja mau mitra. Wah. Aduh, nyelek-nyelek ang ben lo kotok ni. Apa di cek? Mujang mau mitra nak ajain. Mau mitra mas Widra metimpal. Okey. Sinya mau mitra ngalih penginapan dekel kadanya. Dah ni kedo. Yang saya ngalih penginapan dekel kang yang di pesta. Pangan ni jana kan barunya jana omnyang nak lemas ni. Nyana orang jana dong awak-awak di ini di Wonosari orang cang jana. Cang sing janda. Cang balu. Apa bedanya jana jak balu nah? Sejarah cang balu nak. Engkan sejarahnya balu. Ulian dot suge. Ulian dot suge. Dong gelap somahnya kematian pidan. Adi matiang. Cang dot suge. Nu cenik cang anten. Ngalih cang madwo suge. Artinya? Yen ngalih kalpang sukses itu kena cang masuk ben kudang tiban ben kudang. Oh yen dadi pegawai sing ngandas. Ngalih cang madwo suge man. Dija cang kaden man. Di zaman? Ye matuan tiang anten di Karangasem matuan tiang di ora tu suge meliak sengkuan tai. Aduh. Hampi maksudnya sengkuan. Matuannya suge sekuangan tai. Maksudnya sengkuan apa? Maksudnya sengkuan apa? Sekuangan tai. Suan masa kapan tuturina. Ancan. Kene matuannya. Loh, main negak malu dini di malu memene nah. Artinya sayang matuan. Oh, kenahe kan kene yan nyirago lah matuo suge makan enak mau penganggo bunga. Oh, begitu nah. Tuturin dingang tutur memene mulai matuan yang ngomong. Mulai. Lo ada lo main ngandeng kuma memene dok aden memang mulus sugih terjane napi dan meme sing lapo 200 jam 4 meme bangun sambil nanyakan sambil. Ada angin. Apa jangan recapin ngawak. Nak keto matuane. Oraina jam 4 harus bangun. Jangan berusaha bangun jam 4. Terus? Mau bubur menci selfie pulas be. Dia baru mantu beler ada nenek. Mantu lengah ni. Ada pisagane ngorahin. Engken. Kenang menyai sing demenin jak matuannya ini loh gitu. Bangun nak yan matuannya ini bangun jam 6. Nyai jam 5 bangun engken wak ketang. Begitu ketekan kompore tungwang ketele yan meluap ya hangat kerodok-rodok. Bangun matuannya ini seduh gitu ya. Kletekan kompore, kena wae hangat, ye ngorodok bangun matuannya setuh. Coba bakat seduh sekan matuannya. Ini jelma lengah nyi. Coba apa aja pisahane. Nya ngorain nyai, wak nang ngorain ngejunduk kang matuannya ini kopi gitu ya. Matuannya bakat seduh uliangan lan. Sebasa rumah sakit. Uliangan dah. Pantas ni makanya uliangan dadi tunas. lengah. Makanya yang dadi tunas titiang rengalit-alit riki nggih. Sareng sami lanang istri, anak-anak muda, jangan melakukan pernikahan dini, jangan melakukan pernikahan sebelum kalian cukup umur, sebelum kalian punya penghasilan karena itu neraka bagi hidup kalian. Tepuk tangan. Awang. Kadang aloh megawe malu, pang mandiri, panglah hasil, maharu nganten. Banggalah Anda menjadi wanita ke rumah laki-laki bawa hasil. Gusti Ayu. Ya tiang sing awak. Boketo-keto kan? Boketo muliango. Muliango. Biar nganten. Biar nganten? Nyan aja. Uli di Gianyar. Uli di Gianyar. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Kurang yang pegawai negeri. Belajar dari pengalaman. Begitu. Dulu mertua cerewet, saya yang kalah. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau saya yang cerewet biar mertua dan suami mengalah. Jadi terbalik gue ini. Gusti Ayu cerewet. Suan masa kapan ajak ngordo kurirane. Beli kita bicara ngobrol ya kata. Begitu. Ya. Pokoknya gini ya. Pokoknya kita harus jadi orang sukses. Jam 4 antara aku ke pasar Gianyar, pulang dari pasar, bantu aku masak, bersih-bersih rumah. Setelah bersih-bersih rumah, baru berangkat ke kantor, pulang dari kantor, baru bungut nyi sing dadi ngalah. Nyanyi Gusti Ayu nya apa yang bungut nyi nang ngarep. Ngalah. Matwo ngalah, kurenan ngalah. Kos yo. Kos? Nyen kos? Kurannya matwo. Adik kos? Di Merajopati. Yeay. Man Gusti Ayu nya najak bayo kos itu. Iya bokos yang sing ya. Kalben ngalih kurenan. Dini yang ngalih jodoh. Tapi malu ya janda hebat nih. Pangkuda ya kal nganten. Ani tawang diangin pangdelu penganten. Bukan pangdelu cerai. Sakane. Ya, ada ketiga mumpungnya orang ketiga. Ada ketiga tawa
nyanyi kan. Nyen. Ulian belong. Oh. Kan cang beling. Nganten di kampung kan Oh. beling. Ajak ke rumah sakit Tabanan. Oh. Bos ajak ke rumah sakit Tabanan. Masuk ke ruang bersalin. Ngancan pedang. Aduh suster perut saya sakit sekali. Tolong panggil suami saya gitu cang. Oh. Saya ingin didampingi suami melahirkan. Ya bu, besu suster Oh. Kata benjat lah masalah suster. Lek somah cang ben manis semangan ada ke panak cang belka di bene. Gedak basang cang. Kijau Mata sama. kon cang kurang cang. Beli kakak kan beli. Adi beli mahal teko ibisanya cang nyakitan panang. Nyakit ngelah panak kadang beli aluh nak nyakit. Ngelah kadang panak metoh jua permana megantong bawa kate. Sen cara aluh cara ugun beli ngai nyongcong cang kadang. Apa cong-congnya? Nah itulah pada emosi. Mbok itu. Luang bener. Masalah dia. Ah, kan. Beli bawa berusaha loh. Dini ditu beli kena macet. Apa masalahnya beli di sisi cang di tengah mesti kena macet. Galak yo. Kan. Apa orang loh orang beli jak suster. Pak tolong susul istri bapak sudah keluar ke Tuban. Alih beli loh ke bandara sing ada. Ini ada dana blok. Adik Suster ada dana blok. Nah suster kan orang keluar Tuban. Maksudnya kan keluar ya nyom. Tuh lek somah canggih ke bandara canggih alih. Melah anak orang ngomong dah ke Tuban. Orang rasa kemulih ke bandara lengah. Tuh baulian blok pisah cerai jadi dini nggak ada jodoh. Oh jadi ini nggak ada jodoh. Cang saya ngawak ngali. Oh, apa Ampuro kali? yang caranya nada tuh. Nyen. Tuh pan pajar. Pak Saya jangan bawa kurenan. Saya yang ale. Ya nak bawa kurenan sing tadi. Pacar cita gede. Sing yang Oh, dak sing yo nya. nak lah kurenan sing tadi nak nemening nak lah soma. Oh, sing tadi Iya nak cangtain maco sastro lontar nih. Hmm. Ayo mau dua paro gamio gumano kojar niyo yang memurup papun rako jagi kepangoh kita punya lontar. Aduh, wah iya. Ngerti apa sing? Pokoknya ngerti. Janganlah kamu selingkuh karena selingkuh itu perbuatan yang nista. Kalau kamu melakukan itu hidupmu akan sengsara. Dua Berarti kan? Aneh tepuk tangan berarti seduh. ju. Aneh yang tepuk tangan berarti demen seling. Man nyinan malu. Makalah tiang tanya selingkuh. Dia nak liu. Ya dia ngalih sing keto tu. Apa Sing kali? keto loh rai. Ngawal cang ngalih nak truno. Cang nak beman. Nah, Aneh demen makenyem. orang makanya. Selalu tersenyum. Yang Ijalakan. lebihan makanya. Nak ada aneh senyum ijalakan. Hai senyum, di mana dirimu nyum? Silakan senyum. Ijalakan. Jalan kalah aja bos. Pergi no. Nge turus. Ada di tiang majang ringgih dane jero mangku sinarang sami. Taler ratu dalne keramo adat wana seri pelodan pinako sinoman ugi mangkin. Durus jumuju kebenaran unas pice bogo samatra suksema. Durus landorang malih. Ayo. 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 Ngireng nunas pico malu nunas bogor nih. Oh, wow. Nawak di tiang ida dane sareng sami gitu deh nggak? Oh, jadi suat ngigal ke perantan nggak? Ayo. Wilayah kena bonyi mai. Cang selaya. Engken. Seduk. Tinggal cang ordo nying lah tunang wen dini. Ye, cang sewawak. Nyen. Yang sing ada ijalakan beli senyum. Ya beli senyum gen. Ija. Beli senyum. Makanya ya terus. Sen tuh, ane pada ajak sako gobaknya ajak ane ini badang tuh. Ane badang tuh kali. Tuh bolos nih. Ye, dong. Sing tawa calon tunang nih. Gede nggak lu ya nak? Bang Dik. Salam manis. Sing selam manis. Engken. Selam badang. Salam nak mula badang lenge. Beli senyum. Mai pakai jatiang. Dini negak di samping tiang. Aman saya nyak beli senyum. Main nak beli senyum. Ya sini dong. Baby noleh kuri. Weh jalan mana ini toleh masa macam kelot mau tolehan. Yang saya nyak beli senyum. Ada Ben. Nyen, Beli made. lima nyen. Beli made rajo. Cak liu saja ngali tunang nih. Yang beli made rajo pasti meceki poloni aja ya. Bang ya main Pancasila. Tapi luar biasa sama tahun ini di Wanosari. Oh, menangun yadnya uling pidan sebab keadaan ini nang ayah. Tawang. Uling pidan.
Oh luar biasa semonton iki di bawah ininya pimpinan Jero Bendeso Adat. Tawang Jero Bendeso Adatnya gini. Weh, Nyendo. uli di bumi kerajaan yang luar biasa. Raja Di gumi kerajaan yang luar biasa. dari cerita Mahabharata. Brata. Ani Jero Bendeso adalah lakon Pak Pandu. Pandu. Dani Pandu dados Jero Bendeso Adat. Tepuk tangan dumun nih untuk Jero Bendeso Adat yang luar biasa. Napi malih lantas nih di tiang meriki do ngaturang ayah nyarengin niki di tiang saking rumah jabatan Bupati. Bupati yang luar biasa. Pidanya lah Bupati kene carjaninya. Seng. Semenjak beliau dija aleh seisen gumi Bali aleh dija ada bupatinya ngantor di desa lelan kendane Bapak Sanjaya. Aduh, bunga jejek saja mau pelo sang polon ini. Program bunga desa kan Bung karena beliau ingin tahu bagaimana kepentingan masyarakat. Nah, Di mana keunggulannya, Sekan. dijo keuangan, dijo bisa ditonjolkan. Nah, itulah Bapak Sanjaya. benar yang jalannya berlobang yang ngalang tempel. Jalan Kasih ngerti sebalik. ulung masyarakat, Apa buin lantas Jani? Yang mendampingi beliau juga orang yang luar biasa. Sudah berpengalaman berpuluh tahun jadi wakil rakyat. Makanya Sanjayo unggul dan Madani. Madani. Benar. Jayo berjaya. Misi lantasan Dirgo artene Panjang. waktu Yuso. yang Waktu jaya yang dalam sangat waktu yang panjang. panjang demi masyarakat Tabanan. Wah, artinya Sanjayo. Sanjayo. Matahari. Diaulah yang menyinari. Menyinari. Biar bulan biar rengken beliau tetap menerangi masyarakat Masyarakat semuanya. Tabanan. Tepuk tangan untuk beliau. UMKM. Nah. Beliau sangat memperhatikan apa produksi masyarakat yang bisa dipasarkan, disalurkan, dibantu. Luar biasa, tepuk tangan dumun untuk jaga Tabanan sami. Makanya cang sing awal ngalih kene ngalih jodoh. Cang ngalih pangman cang jelemo liak cara Pak Sanjaya. Weh! Kece siap kalau nak nanya. Apa orangnya? Ulangi nge. Kan nanyong pantai nanyong. Adi gak cang pangman ngalih soma. Pangcar pangsing awak cang cara pidan pangcang man ngalih soma. Nak wani cara dane Bapak Sanjaya jelemo liak. Weh! Kebecang bungut ini. Adi gabak. Apa maksudnya liak apa? Masa lihat orang? Ya, Nawanya artinya lihat. Apa? Tekap bolnya malu. Adi mesti nekep bol. Ya, bisa bolnya melot-lotnya nan. Sama lihat. Ini jelema kuno. Kasih orang Pak Sanjaya lihat. Liak ngamah bol. Liak. L-I-A-K. L-I-A-K. L. Lelaki. Lelaki. I. I. Inovatif. Inovatif. Beliau sangat inovatif punya gagasan-gagasan yang luar biasa untuk memajukan masyarakat. Aktif. Aktif di bidang menggenap-genap. Genap-genap. Oh, di bidang masyarakat, di bidang kepedesaan, Pembangunan, kesehatan masyarakat diperhatikan. K. K. Kreatif. Waduh. Itulah bupati kita yang luar biasa. Oh, Tepuk artinya tangan ya. lumun. Oh, kadang-kadang nak lihat bisa ngeliat dengan mama bol tuh kadang-kadang. Aduh. Kuno gati nyanyo. Mana pada nyamatang orang lihat tuh tono berarti lemes serem. Serem. Resem tuh tadi nih. Yan yo lea. Yan yo lea nang amah bol. Kadang-kadang apa bolnya. Pokoknya cang bangga dari masyarakat Tabanan. Jadi saya gini ngibur malu tuh isenyum tuh ibur malu aja gini nyitlong atas nying lah gini yang saya ada kesisiannya gini nyang besi oh. Bosan kan yang orang cang adan Luh Kenjir. Jadi cang sembahkan satu buah lagu untuk semeton cang dini lagu Luh Kenjir. Luh Kenjir. Nah, panjat terus di Kenjir nak rumah kan Luh Kenjir. Ayo beli tuk ijo tukang tuk. Ayo tukang tuk. Aduh dai. Engken. Mara makletuk. Makabiah makised lampu kemorai. Aduh. Galang kumi ya. Hidup balone. Mirado betaro. Senja lampu. Apa? Hidup betaro melingit itu. Dari apa? Betaro licin. Dar dan lemot demit.
Adi demit. Sampo sing bani ngoyong ditu. Sing sampo kudu sing mangan hidup. Kudu men sampo sing dan kadang disebut botak kok gitu. Tawang laki-laki uling dangin pasih tuh. Apa tuh? Uling Mataram. Nama Ada Mataram? nih. Manis tanpa rambut alias kopla. Manis tanpa rambut. Ada. Ayo. Om Swastiastu asamaton sareng sami liang mana titiang asida kecunduk kemangkin perkenalkan awas dan titiang lo kenjer titiang desa arai mangkin dadiliku di kene tiang dadi menteri titiang meriki awan tah jagi menghibur nanging titiang pergi liwat umur titiang wantah milu-milu tuwung nanging ampurayang yening iwang matur ananging sampunang kabur. Ayo sini, jangan di situ goyang-goyang. Ayo sini goyang sama Dadong. Adio. Bangi upahnya. Nyanyi goyang ke bang. Mangkin iraga meliang-liang. Eng sapang dumun aragane medue utang. Sareng titya ilu kenyir bergaya. Astengkara sebete dadi ilang. Mire mungkin bergoyang sareng titiang lo kenyir berdenda. Halo Bang Sopo, maka mau kemana Abang? Ternyata liusan bintang film. Boleh, ayo. Dua nanti tak kasih gini. Ayo naik. Nah, tepuk tangan dulu untuk adik kita. Ayo sini sayang. Adik ngobrol. Sini dulu. Ah, Nya nada nih Gus. Juna. Komang siapa? Komang Radifa. Komang Radifa. Nama ibu? Epi. Nama bapak? Agus. Nomor WA bapak? Nggak tahu. Sing bang, do bang. Nah, Gus mau masuk. Hah? Mau masuk. Bo. Kelas kudo? Kelas 2. Kelas 2. Nih, Dipa? Mau masuk? Bo. Kelas kudo? Kelas 1. Kelas 1. Di sekolahan jahena baris berbaris. Oh, yang makanya masuk kelas pasti berbaris ya. Jadi ajain berbaris. Hah? Setiayu, oyong Yang. ini. Ayo, sini. Yes, mat kamu. Nah, Setiayu udah didanton itu. Ini berbaris, oyong lu. Siap, gerak. Yes. Mangkin Siap. penonton dan juri potlot nih. Nukian aja paling dua ke baris berbaris, malah jebos ke bang hadiah niki dan penonton bang tiang niki ke bang tiang. Jadi, ini dan nyi dini kenying nasi, gusti ayu lengah. Mat kamu penonton. Yes. Bila 1, gerakannya ke kanan. Ini lu contoh sih nah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bang ngerti? Gusti Ayu udah ngerti? Sampun ngerti. Udah. Ada ngajak jermo lengah-lengahan. Jaseng jetain saut tengah munyi. Atur jarak sayang. Siap. Musik. Nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stop dulu. Lagi sekali. Once again, oke? Nih, Dadong sama apa-apa. Kaya kan nih Dadong once again marung ngempu di Australia, Polone. Ayo, kasih sampel. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3,
tiga, empat, tiga, empat, tiga, empat, tiga, empat, tiga, empat, tiga, empat, tiga, empat. Yes, yes, yes. Tiga, empat, tiga,
Tuh lomba ngangkuk ada. Sing. Nak baris berbaris. Yang canglen. Engken. Yang canglen. Engken. Ngomong. Nah. Cengkeh. 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 Ceguh. Cengkuh. Kencur. Kencur. Nah, bisa kan? Diulang 3 kali. Bisa. Cengkeh, ceguh, Cengkeh, kencur. Cengkeh, ceguh, ceguh, kencur. kencur. Cengkeh, ceguh, kencur kan? Cengkeh. Nah. Nyen jak paling 2 ke paling becat. Gantian. Nama 10.000. Bukan, gantian. Ya. Cengkeh. Cengkuh. Kencur. Kencur. Nah. Cengkuh. Kencur. Cengkeh. Cengkuh. Kencur. 1, 2, 3. Bang, Mik satu-satu. Nih, jangan satu-satu. Wes, no, diam dulu. Nah. Nih, cengkeh, ceguh, kencur. Diulang 3 kali ya. 1, 2, 3. Cengkeh. Cengkuh. Kencur. Den. Terus cengkeh, ceguh, kencur, cengkeh, ceguh, kencur, cengkeh, ceguh, kencur. Ya jangan susah, kau harus berusaha lah. Ayo. 1, 2, 3. Enggak ingat. Cengkeh, Wong main pesta Cengkuh. sekali. kencur. Cengkeh. Kencur. Ayo nih si Moglong, si Berang. Cengkeh. Ceguh. Kencur. Cengkeh. 1, 2, 3. Cengkeh. Ceguh. Cengkuh. Kencur. Kencangan. Cengkeh. Kencur. Berarti Bo gugur. Jadi bang lomba goyang, nyen goyang paling hot. Nah, Goyang ya. itik. Ayo, Oke. Kak. Musik siap. Kak, tapi ingat, ketika musik berhenti, gamelan merti, mereren sen Mereren. tadi bergerak. Kasal bergerak di nanang nih kena dendo. Oi. Jenanang nih bapak nih gitu nah. Ayo. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Dewa Ratu. Hei, podo gol di jone. Me, ayo bang. Ane sekajo. Cara nasetro. Ane bedlodan. Cara ngejombe. Ku angkancot ngene celeng di jong lab. Joki jaki joki jaki juk. Kereta berangkat. Joki jaki joki jaki juk. Hatiku gembira. Adim bodegahan. Kengkene tadi kena. Kedek. Bedek kedek nih. Sing tadi kipak-kipak. Joki jaki juk. Kereta berangkat. Joki jaki juk. Hatiku gembira. Aduh. Ayo, ada kita sumanai sayo. Kemi. Kengken hidup. Ane berdajanan, ane berlodan len. Ada dajan. Ketongan terus. Weh. Nyan katujong tuh. Mau mana ongkos mulai yuk. Ya udah ya, makasih ya sayang ya. Banyak nih ada ngomong upah kemual deh. Sekan kal bang. Saya nih dom nah, jak dua nah. Takkan lo kuda ada nih. Ini kuda ada. Bang bisa berhitung. Oh, bang Seng, play. Nen malu. Play tuh. Kok doang tali. Apa seko? Ini ada 200.000. 200.000 nih. Adi seng lah, coba. Nonton aja sama kejang saya Nih 200.000. kuda nih. Ini kuda. 50.000 kan? Ah, nih 50 tambah 50 100. Ah, nih 50. Oh, bukan nih 50 tambah 50
100 tambah 100? 200.000. Neman 100 angka negen. Bagi 2 nanti ya. Ya. Terima kasihnya jangan sama Dadong sama Kak Maha aja Sama ya. Kak Maha. Nanti Dadong yang ngasih di sana. Ya. Kan Ale di belakang Rangki banyak. Dadong ke tengah, Ale Dadong ke bawah. Aman nih teka di belakang. Donyak bang pes rupiah nah. Dolar tadi. Case ngaboy dolar mai sebuah bangke. Bomati. Dolar bomati. Udah ya sayang ya. Rajin-rajin belajar. Thank you very much. Rajin-rajin belajar nge Bang Sopo. Ayo ya. Cium mama dong. Nena bence. Aneh bese. Aneh bese cium mama apa langsung nyotot tadi mau kok cium mama dong. Mama nak mau vaksin. Yan memen bapak kamu mau vaksin corona pang flu. Dadong subuh pang 4. Vaksin terakhir vaksin rabies. Vaksin apa bence? Rabies. Jenang. Udah ya. Ingat bagi ya, jangan berantem ya. Tepuk tangan untuk adik Dipa dan Juna. Oh, ben gitu. Jadi sing gitu. Oke. Nah, beben bedek dogen. Lo ngudang bisan lo. Lo kan dua. Oh, misi. Bocang busan Gusti Ayu bakat ben orang Gusti Ayu. Tepuk. Ngibur ya nih ngibur. Ngibur. Ada request anu li panitia. Dari request dari panitia nih Ben bos dagingin joget. Untuk pengibing masyarakat yang nak sampun kenyal ngaya. Artinya begini. Untuk pengibing akan mendapat hadiah. Ada apa? Pengibing terbaik akan mendapat hadiah. Menginap 1 hari 1 malam. Di jauh. Di Merajopati. Ke Merajopati kan nak jauh menginap. Nge, joget bung suling kayu. Jika buang beling sing payu kan kena beling bedadong-dadong. Ayo. Sing tawana subuh mau vaksin pampat. Coba le. Ayo deh, menek. Paman dogen. Weh, somah teko deh. Apa ya seledet? Weh, ne ada pengibing jenang nih cara godogan. Ayo dek. Ale joget ale.
Nornane Nur kembal rang nobang. Ayo, kembal rang nobang. Saksana mijil. Siaro ibu pergi. Saksana! Ya, cek dapakan! 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 Nenek jadi rangno. Masa rangno nebakan barong. Ne maroyo. Nang ning nang nang neng nang nang neng nang nang neng neng nang neng nang neng nang neng nang neng nang neng nang nang neng na 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 ne na na neng na na ne na na neng na na alle alle. Rai. Suat. Cangnya. Adanya, Nyake nyonyonya ulang. woi, Ah, nyonyo nih orang ulung. kenyol sing mau beha yo. Aduh, behan Gusti Ayu ini bangin. Nya mas saya cara nyonyon ibu-ibu nih. Ah, benarnya bahaya. Nah, ini ambil mendak mengamal, ambil yang melacak mengamal. Nyonyon ibu-ibu nama ibu-ibu nih. Neng, pamisi gitu. Lu nggak? Mana berai? Engken. Oh pegat angkean cah. Pegat angkian dadong. Ah, Ya Gusti suan. Ayu. Wasana menika dumun gerada gruduk, dua ning sampun tajag ide sang yang baskaro dipati, menawi wenten tel bawos, ketiba risikian didiang, durusang mawa cano ratu dua istri. Maderai dang piranga. Luwerate nyalandara ma pelemahan ring jagat padebi angop didiangan tonang mina kadikelis tuayuan palunggo cokori dewa ratu agung istri Jaga carai. Dijal yang tidiang saya ngirikin enten-wenten ampura yang tidiang penyeruan duwe sane wawang yang tidiang wantah megegenyolan sane makin durus telin tidiang wacano ratu Asua kekidap bajang jani. Uyakti mendaging ratu agung istri ingin Are alas langit pedang. Anira malinggang. Uyakti wentane palungo cokori dewa iri kiling tengah wano kairing antuk tidiang Ajarai. Adone nanya gelar ini di alas langit petang sing gitu. mendaging Iring lantas ida nak elingsir. Nyaga sahananing sedaging alas pangsin sayan musno. Pangsin awak nak teko ngebah kayu. Pangsin awak nak teko mau bedelal ngejuk mau boros. Ngejuk isin alas tuh tugas siraga sedo. mendaging ratu dua Jani istri pangsin kasep. Lan palu tangkilin ida nak lingsir. nah yang ngenten durus ratu Janing kedon jalan yani jua dap anak lingsir jua tangkilin. durus ratu ne memargong kagian tidak mengaksi Oh, bos sakit anu dekat ini. Aji. Oh, saya ngaji. Akyang. Medal laki. Ya, Dewa Ratu ngiring sajana sindang-sindang ben aji ben kakian ben ki. Akyang.
Medal kak. Iya. Inget titiang jagi menak. Ida nak lingsir kaki yang palungo cokori dewa. Dan bu medal ida nak lingsir nak len. Ah, Sir peka dukuh marwan taning banjiga. Dadia. Sangyang suara pati medu sawang koreng kutobi ratu agung istri angop titiangan tanang ri pemijelan kakiang palungo cokori dewo dan penah kadi suryo medal saking kangin palungo cokori ratu makasiar galang Umi ya raya. medaging ratu agung istri Yang kaki. Rai. kok jui inggih titiang Sing tadi milu gede. tiang nak demen Rai. tiang Ayo. wah adik keto gede cara simpat Ah, kan happy. Nggih kakya. inggih terus Itu nyai ngajak dadu mau beli bag ngejak setatuyut. yen nak uyutan mau beli banget dane maro nalisir lengo Ngajahin alit-alit ani boyo-boyo. nah Ados ngajahin nak boyo-boyo. Apa kagaya busan tuh? nah tiang dan okan palungo cakari dewa cucan palungo cakari dewa Sajan ayu mulu mau boyo terus kagaya nyai ini. Ados mah boyo. Sing ajang dini ada anu peka ane buko jani. Ngewangun niatnya luwe. Ngewangun niatnya ngentek linggih kong bareng-bareng nak rago nyago kesucian niatnya we. Ketiang kan kenten. Nak anu alit-alit panggembira. Oh. Pang seneng. Mapan uling subuh kudang bulan kaden Bulan, ngatur ngaya. sampun ngayah. Oh meme bapak na ibu ajen yang nyang sibuk. Oh benar tuk-tukmu jalan malu bedi. inggih terus Dia dona mau balik ini. Niko anak boleh ke kelas pip nonton Oh kelas pip. Swastiastu jere. Sampun polih rayun. Sampunang budal dumun jero. Sampun budal dumun nggih. Pemprakat ayah dan ini. Pengados satu bede sing ada namonto malu mau gambel. makin tumun tadi tiang mejujo Bukan mau jujur. Mm, Yen mm, parak. Oh pedalam nak parak musuh bolingsir. nge ampoketan kedatan jepos tiang asam urat dia kumat Kedateng. Gusti ayo ketatan tiang tadi simpen bangun Misi mah kedat teh. Mesti mau kedat, mau kadung mau kelur, kedat, berarti sing hidang asa bejujo. tiang bos Si supo orang lingsir. Niki wau 17 tahun umur 17 tahun. Lewat bede. Lewat neku doi. lewat pantlu Memeh dewa. Memeh dewa ratu penonton. Aduh. mih Sing medalem nak tuo kal teko kalen kan penonton dewa ratu. seko besi Seko besi. nge Nih wadan penonton meseko. nama seko nge Nih seko Nggih, besi. seko besi. Aw, pedalem nak ngatur ngayah uling Nggih. kudang dino kaden subuh. pun kiap Ben mani ben semang-semang. Bin mani bersubang-semang. Heeh. Nih ada satu bede sing kata ayo Iya, neh sak neh. nah Bos melangkah Bos kaki makelo negak di duri nyai ngajak dado ngorto kangin kau. Nganti kiap kudang jajo kaden bakat uluh Padah pekas. ratu.
Ulo. Mangkin medal kakyang napi wenten Jani bausa. tujuannya jani peka apa kakyang? Ah? Peka apa kakyang? Kakyang jak peka makin kendo. Nah, Memisan. yen peka Yang di Japo. Pak ni ngordo malu bede. Nggih. Nak mudiang nak ngenteg linggih, apa beranang nak ngenteg linggih? Napi mawinan. Napi mawinan. Ane ke pertama pengtawang nyai ngajak dadu keyakinan. Napi? Keyakinan. Oh, Mun rago keyakinan. sing yakin sing mungkin ngenteg linggih. Yakin malu rago selaku umat Hindu tadi bahasa Indonesia dek. Aduh. Boleh. Selaku umat Hindu ngelah rago madan sarado percaya orang Ida Sang Hyang Widi mapan Ido merago suci perlu suciang linggih Ido nek. Entegang linggih kang. Pangledang nanti Pangledang kukuh belinggih Ido meduluran penyucian ngenteg linggih ane jani. Nyasan gitu. Nggih. Nyak gitu Pak. Pak Tut. Oi Bapak nyorot tiang niki. Domani tempo nggih. Subuh lantas Tempo jika melan. Ane nomor 2. Ini nomor kali. Ado ane madan lantas keikhlasan. Oh ikhlas. Yen subuh yakin tumbuh lantas ikhlas. Oh, pangirago makaryo yadnyo. Pang medasar ban manah lastario. Apa dasar yanyo kan Ikhlas. mulo ikhlas. Ah. Mulo dasar ling ikhlas. Oh. Yan mungkin je kedan yadnyo yang sing medasar Yen ban sing ikhlas. medasar ikhlas, yen punika sing dan- nyidang rago ikhlas ane gede ane madio jemaah. Biaya nih nomor 3. Mungkin. Biaya. Biaya nih nomor 3. Men sing ragon lah Tapi tuh? biaya. Pipes. Oh, pipis. Nilen satu omor ke dini busan sing gitu. Napi. Jek sing nyidang nangeh peka. Napi. Tapi tuh. Mau gitu lantas kemu ke kamar mandi ngalih toilet. Tulet. Ampun enten. Tuilet. Toilet. Ampun. Melang nak ningah sajan Bu Pengen Dayu. kolonel. Bu Dayu sajan. Weh. Ampun kenten napi das. Mau iya ke ngejak ibu-ibu itu. Adi beya kang. Boleh kone masuk. Betul. Adi pilih masuk. Nah, mari nak lingsir jahil. Orang masuk. Peka masuk toilet. Boleh. Boleh dini sing tongos sekak gitu Nico, ibu-ibu. kone tongos nih. Ini tongos nak luh-luh gitu. Oh, niki tongos na lolo. Terus kakian dijo masuk. Nak sing ado tulis sing luh moni sekadar naso misi toilet kan peka berpikir tuh pasti nak moni lah. Toilet. Tapi yang pasti kan luar biasa. Asal subuh misi toilet nak moni lah. Adi bisa? Ada bisa kedun. Tapi sing mau gede ibu-ibu di malu. Yakti keten Bu. Yen toilet nak moni lah patut keten. Ya nak lo apa? Sing lihat isen durene. Apa sih? Ampun dah kah, ampun makanya pitung na. Ne patungkol ngitong toilet kene berade ne. Mangkin. Sing keto gede peka. Mangkin gitu. medal kakiang napi jagi bausang. Kelas ampun budal na pedalem mentelu dan pesunyen. Jam kudo nih. Nah itu Nyai ngajak dadon langsar waktu Nah, yang Oh. kaman Bunga tiukun pulas di duri. Tuh, Pak Derai. Ini sing tadi saling melih. Dini buat tujuan rago mayatnya suci sing gitu. Ado ne boyo-boyo popina hilangan malu. Hilangan. Sing tadi saling melih. Mulo dasar rago mayatnya tulus ikhlas pangsajo rago Kang sajo las cario ngaturang ayah. Seken pangmasa las Yen cario. subuh rago saling melih nih kone kene to kone keto cedo yatnya nyen pangtawang ayu. Kado yadnyon lahang biaya gede. Wang sing rugi lang biaya gede marone tepuk tangan malu Bapak Bupati ngajak wakil teko. Ado lantas wakil gubernur mai. Uling mulo bakti kramo dini di Wanosari. Ado lantas ne peka ingat ngabo pantun bede. Oh, ngapa pantun? Oh, Oke, kan pantun nih, Kak. Jajoli amah memberi. Cakep. Tadi cakep. Enak itu jauh-jauh jawaban. amah memberi Arden ne. Jajoli amah memberi. Ado sambung nih. Men. Rebut oleh ular berbisa. Artine. Hah? Ular berbisa. Kengken bisa nih.
Jajo iwal mah memberi gitu maksudnya. Oh, Jaja Iwal sama memberi. Direbut Direbut ular oleh- berbisa. ular Ini berbisa. ngigel di Wanosari disambut luar biasa. Tepuk tangan malu untuk sekonya, seko besi hilang. Ya diaskun aja bedik yang penting ada nak apa dan ada tepuk tangan berdemen saja nanti ya. Tepuk tangan puniki menyambungkan saraf-saraf mangdo sehat. Senang sehat ibu? Senang tepuk tangan malih. Ibu senang sehat? Senang. Nggih, mun sampun senang tuaji napi niko ngantuk niko. Sampun. Dan nak memantro itu. Oh, mau Nak mantra. ngajak Oh, niki mau mantra. ida petara dengan tak Gani lingi. lantas ngomargiang rago suodarmo. Ado ada anu jani rago keulem oleh peka apa nyana peka maha Kak Maha. pengsido ngatur ngayah. Utusen uling Arjo RJ 1 dibina oleh Bapak Bupati. Bupati. Oh, kini Karena- ragaan melestarikan seni budaya. Oh, beliau saat ini memperhatikan seni dan budaya. Seni dan budaya pengsing rago Di salah Jongaleh sungguh. ada Bapak Bupati Sing ngayah ado. ngayah mesanti. Sing Oke. ado, Di sing ada ado. nak meyanyo olemin itu pasti berusaha datang. Pasti berusaha Oh. datang. Sing Tuh, ketemu bangga cara nyonya dia. seko santi ini, inan-inan seko santi ini. Inane. Inane. Pandaknya di Jawa. Sangkal Sing, kanti as mekejang. Bah. Napa ini as? Aduh ane as. Oh. Kalau in biasa in dur na as tuun yo gemrong nih. Oh, Ngesut yo beten nih. Gusti Ayu. Kita kena ada bisa ngisut. Di Jong. Nih ado petuah peka besi. Oh, Nggih, nggih. napi. Apang rago bisa melestarikan seni budaya terutama masalah berpakaian. Berpakaian. Busan ada PKK ngigel. Oh, ngigel. Nawang nyartin PKK. Oh, napi artinya? In saropidan in rago dan PKK. PKK pendidikan kesejahteraan keluarga. Ya, Oh, ya. yang tiang sih. Ingin? Yang PKK cara tiang pada keset kental. Ada pidan. Yang tiang len, yang tiang len, Men, PKK. men. Persatuan Kain dan Kebaya. Nah, mumpung orang kain dini subuh tepuk peka pusan. Rata-rata nih ibu-ibu di depan sing bisa makaman Adi sing bisa Adi sing bisa makamen nak orang. moner ya. Ibu moner, Bu. Makamen tuh. Moner nih kong nggih. Kamen jadi nih kong pun moner. Sing rago ngelah budaya. Yen kembali masalah PKK nak ngider buana kini uling kanan ke kiri. Uling kiri ke kanan dia nak loh. Muru Oh, enak lo. Uling kanan ke kiri. Uling kiri ke kanan dia nak loh. Oh, uling kiri ke kanan. Benar, bomuru dak sino tau bersimbol PKK Oh, simbolnya tuh. menjaga kesejahteraan. Oke. Yen nak muru dak sino ado mengah ring siwo purano. Tapi tu? Banyak wayah gigis Oh, nggih. di pemutaran Gunung Mandaro Giri tau menghilangan racun. Oke, tuh. Tujuan untuk mendapatkan susu simbol kesejahteraan. Oke. Susu. Yen jani len artin PKK yen Tapi- ibu-ibu lantas sing bisa mekamen ngangon ro misi mau belahan len artina. Napi artinya? Tapi artinya PKK P. PKK. po kebit-kebit. PKK pau Ada. kebit-kebit. Aki bas dalang mangken sabun niki ya kaki nak sabun wengi. Benar. Napi jagi anu niki nyapi Kini. kan baosang. Mapan ada ngewangun iatnyo bapo dini diutus ya di bapo peka. Peka tundian ngomong dini di peseraman apang sido nyangro samurdaning jagat koni kal ngalih ulam suci. Oh, samurdaning jagat. Nyangkepin ring sejeroning yatnyo apang sido yatnyo paripurna. Nggih ya sampun niku. Doa dan murdaning Ah, jagat. makanya tugas ani titiang mau naler. kamu. Nah, Nyai Rai Ya. ngajak ayu Nggih. nyen saget ado nak lunga nyen teko mai ke peseraman to suboi do murdaning jagat. Men sing keto ado utusan kal teko mai ke wano. Nggih Bang Yang titiang nyangro sareng kalih. Wano apa sanadana wano gulem. Langit petang. Men yen langit petang sing gulem adane. Nya asalnya. Pangsing rago nyelih sing keto
Tidak boleh. Nah, kelengal busanonyang waktu jani rago kejap banget ini. Kiap Oh mato. kiat mato pulas rago di duri injap taboh. Bos unian mecerap nih. Terus kakian. Siago, begitu makurwo. Iya kakiang biparaya lungo memantu kemarin bos Rama. Ah, inget tiang nalar jagi napi wastana nyaya goang wangi. Kaki yang dereng nyurio sewana. Ma bener. Iya, makin tiang ambil ang wangi. Patut na kaki yang nyurio sewana dumun. Titiang mangkene mengiring. Rare sama marcin. Sipon. Ngajuara no nempuh. Manis ning padar. Nempuh. Ngulangunin mayat katrikang lirus cetakan tawang payu. Dewa Ratu Suang luar Manu wawu Manis niliring kadiaring. Kakat luk telak siluk lek kulik kula warlalet. Hujan mau pertikang wajar pengucapan udangan pudingin. Jelaku nak balik ni. Dewa Ratu Agung rasa sempurna pedewe kangku lamon dani. Kin ngerane yang. Heh. Wani raga dadauhan. Ngatur ngayah. Undangan dari Kak Mangku Maha. Dewa Ratu jok. Liang pejap pangku lamun jani. Nemulo rago patut. Ngatur ngayah. Nyangkepeng. Yardnya apa bengentak lingih.
Beh, dewa raju. Dini semua masyarakat kedemotan. Sing wan mengasuh. Demogi je. Bunyo pada kena raja nyangro-nyangro. Odalan agung peniki. Mula pantes siraku dini ngatur ayah. Nyangka bang ada bergino. Ada sekangkong. Ada penonton. Mirip penonton sebuah luyu nih. Dan sing beli benar kau. Nah sing kena sing kecu. Sukuat. Sesuat. Tidiang ngiring. Memarakan. Ngiring. Ide Sang Prabu Pranejaya jagi ngatur ayat, jagi ngatur ayatnya. Dumugi jenapi kaca pama preside sidahan don. Nah, sing kene sing itu ada baca karo binedo. Gelis satu engal. Ngelah adik ketut kartalo pangade ajake mogonyakan. Dudut. Pesuang ibu ancai ini. Panggenep pahilah ngatur ayadet. Nah beli santos yang beli. Nah pangado masa ado angon cangkuangin pangubakti sing itu ya beli. Cang megening lu dek. Gending. Megending cai ngagam ngigel. Edengan seni budaya cai ini pangado tuh ada generasi adet. Nah beli santos masuk dewe cang beli. Sewadaramani dadi Nih subuh inget tinggi bancayem menyerudi di niring jagat dadi manusia man kengken dut. Dan surut mengeras titik Saja nyendet ada neraga nurdi ini jadi jagat padang sing raga serut ngatur pengeresiti wangdo preside ide suwejo nuntun risiro nang keuripang iraga Dino ngatur ngacana nah serepetang Pih tomben ya beli mei Serahino ngatur rencana serahin ngatur rencana mula tuh tulih nah istri-istri lolo jok ke demo tenggak nyait lemah dino lolo Mapa nih rago hidup magamo mulu gitu sing tawangi barang ngacang lulu kan Majang mare ngayong si nuhung sane pemekas sing adolen ayat sesai ide sang yang widiwasa Raino nyampati Wang kejap-kejap bawa pedang. waduh Wow. sing bocol beli geladina melinar lebang telu dini Ma
resing do patut kemargian. Tuh ne utama nang tuh musuh ragone utama tuh. Yen subuh yen bersih sego bedek bersih. Len tenang. Beda pangne nyebut cep rago nyampat mau ngresik. Yen subuh rago mau dasar bersih kadang adon po patah. Patah Sehat pangkal. pastiko betul. Sing dan dawang beli pepatah tuh. Patah Genggen wak masuk dire titik genggen mang. benah bang genap ya minggu melinar lo bang telu dini. Udah meliner. Oh bang man malu linar atau aja artin melinar bang Meliner telu. pangklu. Isin gumi telu. Isin gumetet lu. Oh Apa tuh? ya dasar kan trikaya. Sang tigang awi jagat ribuan menadi gumi. Tanah manglana kaso sarwo tiga maisi. Unyu sarung Aw. telu. Sampun nyone bebak sami Suryo Chandra bintang iku. Tuh nyinar ngerago. Oh. Nunas galang padang. Ya kalau itu Sangyang Suryo Sayang Suryo. kejagatnya dadi api. Ya kalau itu Sarya Sangyang Chandra bintang dadi angin. Sangyang bulan dadi deseng Dini Toyo. dadot iragone sing kitu. Oh. Jagat Bali angup ngantan jagat Bali apong ranang. Apa ngrana ngangob Nih Banten upakaro. Sing surut-surut ngitung jagat mangda persis jagat dito. bingin binya tuang gitu. Ini nak ngudiang dini. Bengong. Dulu negara ngantan jagat Oh. Bali Mungkin krisis rago di Bali yatnyo terus Sing menjalan. naen ada makang. Tawang beli ane madan yatnyo. Artinya yatnya Iyo ane madan sejati. Yatnyo kelawan atnyano pikayon teradayo pangelah beli pekendah ane sujati ri kalan beli mayatnyo. Bener lah. Tuh na utama. Dia Oh. untang pekayon na kan ngatur ang ayah. Ngatur ang ayahnya pasti ke. Supaya sinawang kenyal. Ini tes beno sikut nih bon emadan tetlu orang beli busan emadan ri kayo parisudo. Tawang beli tri kayo parisudo. Jak mah kejang sing tawang beli kewah cang. Mudah si tawang. Ane madan ri kayo parisudo. Pemimpin tetelu. Tetlu. Fisik. Terutama. Terutama dari pemimpin. Oh fisik harus nyali gede. Nyali harus besar. Tawang ki. Jadi pemimpin jadi subok asah ke jagat negara ke pelosok-pelosok. Negane atau orang Uniau. Ya ini dasar bener dari pemimpin di ngalih sing pemimpin dua. Yang penting jujur mango jani ngalih pesajo kewah di gumi. Anggo beli geno ngalih pemimpin dua kanggo muluk timpal. Ah, sendadi nak hitung orang. Nak muluk liu neng gitu kebisaannya anggo kal nguluk-nguluk. Sing ngulung-ngulung timpal sing ada unyong lah benah. Ya benah teryo gitu. Oh, gitu jani sing alih benar. Ora kau sangat melih yang timpal jani. Sing tadi. Sing tadi melih yang timpal. Gitu yo kemauan yo Jani apa kadang cie? Yo ngerasang di diane nyak yang ngulung-ngulung. Oh, Allah yuyu nebak awak. nebak Awak awak. jauh. Nyen ba yo harus yo berpikir 2 kali 3 kali ada aja tadi cepok tuh nyen. Man ngulung-ngulungnya terus nekat di dalam hati. Yang tadi bandong mak. Yo nyemagai gitu-gitu. Pangdo beno ben mani da si Suborago kena masalah maro da sing beno nyesel ning pokok ning pedewe ang beli. Jadi harus rago magai dengan positif. Hasilnya pasti kok positif. Jadi itu ane penting nih anteng pinako angon serano rago kal magai kada nado gending ne bibian ulamun payu luas manyus anteng teke kang oh anteng ane teke kang ya subo tekak belian yang madan anteng di Joko jang beli belan beli kelidok. Di Jawa bangnya ubar dari rezeki. Mapan itu Sangyang Widi nyen beli nak nyamma sama mertan itu di jagat jadi rago nuduk terus bisa terus rago nuduk jak sing beli. Lah sekedar menggening masih
nutang cewek-cewek busana dot. Gending apa? Dek apa sing itu ya gendeng gini. Nah, cang ningahang. Gedingang barang-barang. Nah, Indonesia. nah, terus. Jagat deruene kasep di gumine. Pancasila lambang persatuan. Merah putih Di benderan tiang kesayangan rakyat sami yang membela seluruh dunia. Jalan jani piara ajak makejang. Paman kan mengending. Ayo mengending penabuh. Yen majak manena. Gelis sing kecerita engal dot. Oh. Sing Dajil, Jil, nak ngujang cai makalukan di Jawa Tengah. Nyen dot. Sing kena bencai narko nak kebuka gelah. Weh, nyen uyut kelijani nawang jam petang bo. Jag jam petang nak mula masa ne bo petang. Dodi itu uyut, dodi itu ngawak ngomong kelijani nyen bak matangi dan Gusti Pati duke na cangen johong bo johong. Jil, sing kena bencai narko nak kebuka gelah. Nyenci. Jag bani bungo cai matur nyenci. Gelah subuh patih dini. Joh. Raden Pranajaya gelah. Oh, dane Gusti Pati niki. Benar. Sane iring titiang selemah raino. Benar. Sapunapi patut mangkin Gusti kayun duwe ne. Kenapa ingat dot? Dajil, Tiang. gelah kelayat medal. Medal. Ingatan tugas saya ini ta. Ta. Ane bolong-bolong patutnya cai nanca ben. Sampun sami. Lelontek payung pagut patutnya cai tanca ben ta. Sampun sami nih ke Gusti, sampun siago antaran do ditiang. Ampun siago panjaket tu. Nah pangketo mare cai parakan gelas sayang cai ta. Jil, kita masih ingatan tugas saya ini Jil. Toto ane mesaput poleng klot kau ta cai patut ne ane ngelah tugas Jil. Tidak lu di parak kang yan. Pang mawi bawos pemedalang dane Gusti. Tuh no dur mesaput poleng tu. Gede. Nah, Oli disaput kukul kan poleng begitu menyinar wo binedo suko Toto duko. subot Jil ingatan tepat Nah, tentang nah, agung nah. gelah. Itu Pamuleng trengenge. bawa sapa madal gelah. Suara nyone manis semulu ngawirno sang mirengan banyak sami sampun mebok ring bancingan gede gikol beli tung sinyak mas saeh munyin kukul tu aliang nak saeh bedek Beli terus tukang gede kukul beli. ange Gusti sampun Kriasi kemaharan lan pak sidak deluak moni aganting len suwa bawan dane Gusti beli oli pangandikan idol kan subojek Hijau. Wi bawo Hijau lengki saif. idol yang saya ini. ange terus Gusti Bangkikuk moni ajopo sianamyan rikanang marah oh
tepuk beli. Yeh paksi merak ben yo makecog kemo ben makecog mai. Nyo saja pada Maswaro yo. Ino yang pangobakti ris pemendalang dane sing Nyo itu yo. saja bakti Dut. Lan sabdawano angungu Ane madan Sabtowano. Artine Siap alas semadan ker-ker. Oh, isin alas kejang girang deh yo beli. Nyo pada sebeborone. Kong kang munia ganturang ayeng Pakiku kang kelawan ikakung macano di pinggir jurang. Mau kejang tuh beli. Kumatat kumitit masuryak maswaro. Oh nyo nyihno ya. Tuh ngatur cihno ngatur dong pangobakti sing itu yo. Ayo terus gusi terus. sinamia narikana paksi gene Dadi Ya dia. lawas Kelayat medal Gusi terus. Sampunaya seriawa sida ngerangso kabusana Maka kampung Suaterane wiling Kang, Ya. cedanin gelah Sedana rek dijorang dia. Ye name tuh kita orang pempada nagong sekadi apa tuan tuh Iya Dut. Di catus pato pempateng. Di pempat nih. Aw. Iya nerah dari tiang rek sepatu. Caranya gelah Sane lanang tapi istri. Ye nani lanang Lanang. Ya Dut. Petaro catur muko. Muyo enten tios wantah. Wataro catur. Catur muko. Konjron duan itu sang yang pramo. Aeng gelah Aeng. Eng. mau ibawa Mau bawo. Pan bawo. Wih, cai pula para kelas sayang cai tuh Aduh, Gil, terus. awas Dang, ayo terus. Simbar gelung mapuradang dagone makutara Jil, Yang Gusti. alihan saya gelah. Ring dijo rarang di tiang. Yen alihan gelah di swarga loko caranya gelah. Yan rarang di tiang kan Gusti riko ring swarga loko. Tan penah sekadi dewan dewatone wantah itu sangyang inro. Saya juga Dut. Nah gitu nang orang. Sini ngorto sini dia. Maco di buku we. Bagus gelah. Bagus. Mawi bawa. Mawi bawo. Wih cai parakan gelah sayang cai ji. Nggih titiang numlot sayang tuh. Jil, Yang bangun ci. durung. Ya ampun tuh. Gelas yang oren cai, Jil. Bangun ci.
Bangun niko. Ampun pedang tuh suka bangun Apaan sih yang bangun? Gelah ngoren cai bangun. Oh tiang bangun geden. Benar gelah sing ngoren wayan bongol ci bangun cai mau kukot bangun nang iban cai nih. Kang Yang adeng turu. Seranang, sereneng, ci monto subolio nama nunas busan Di John nunas tuh ngawagin tuh nunas. we jajo roti cek subonyang cai nunas. Niko di tas pempandang pun. Monto penyangro dini suksemot di tiang reng sane nu yang karyo riki. Durus. Jil. Tiang. Mai paken kelah. Jil. Tiang. Iring kelah masalah. Durus. Mai pak ci do kisi kan ci. Jil. Ya. Iring kelah masalah. Nggih. Ya nak ngiring di nang ngiring. Ben play. Subo siaga cai. Durung tuh. Subo. Nganggo jarak niki. Cek misi mah genap pian. Bajil. Sampun durus. Masa kangen buat cekaman. Jil, Tiang. mau janji di itu mah pitah gelah kemo mah pitah di duren gelah benar na cai. Lang na iring. Tiangnya mau palu tuh. Soalnya cimanin tiang licin gigis mau palu jakut tiang konslet. Cek subo jorok kan otak cijil. Jumunin, ireng gelah masalah. Ani benah jani. Kenang iya cai. Terus. Benok batas sini. Pun. Benok. Pun. Yeh, montolio nunas jak no. Terus nunas ini Gede kan anak tuh. bayan cai nih. Pi gede tiang uya cucu tetlung nyumang idang sili Dah ni cuma apa main? tiang ngempung li semang tuh. Nih nada tiang anu nih tuh. Udah nang kaya di Ireng gelah. rumah orang kiri ni. Tawangan rumah bendok batis main nganya ada sing. Ireng gelah masalah. Masakan buat juga Durus tuh. Bangun. Ini di parak doang ki. Mungkin. Ini nyumun mitis yang pasang di parak kan. Dan di griot mitis bopang dadi beno anu ratu Ring kene, ring ketore nek gaji tetap monto kan. Mulo kewah dadi paraang. Bidang kena campur suara di parak kan. Jil, Lan mulai. Hah? Mulai kalian yo. Mau keluar kalian di rumah Dah. anak, ya Oh. tampi. Nah, sing kena kedos lang marak net, no gitu. Langgeng kena kayak apa ya do. Astun ke dah, Jil, monto bang. Monto kan tet- Jil, dah. Jakeng, ken ci sing Orang rumah mang, ci gelah medal nih. Dorang bang beli. Hadah. Ben sing tadi kedodot. Ajak patih stres gitu. Benah ban belih masih tepuk. Dah, Itu Jil. po dasar batin beno sing itu. Oleh setapak beten waton beno mamarak ya tetap gitu genu. Jadi Ah. ngeke hitung ki. Jak mulai. Mulai. Aw. Weh, Nah, ngeke ci cang jak ditunjuk. sing runguang gelah medal. Mulai. Mulai. Dah, Jil. Mulai. Kabrahman tiani dama Nah. mirangan. Gimana mau baik? Pun tawi Jil. Ken ci neta Jil. Yang mulai tu yang suara marakan. Hujan ke suat memarakan. Pun wadeh. Iya den dia nuhun aden dia.
Apa nih mau kerana cina lagi mulai? Cina ada tuh. Tuyuh terus barang tuyuh. Di Jawa nih madan aloh nawang cai. Udah dos halo. Di Jawa nih aloh. Kong dari rajo jo peten pok cerotu. Weh dari rajo konden karuan aloh nyenjil. Halo Hasan tepuk dia Tepuk cigan, nak berat nak dari rajo lu ngitar gumi. Meniki itu pokoknya tiang mereren, mencet barang pun tapi dan wot naden di tiang pandan panjang aturnya. Yang suwot di barak. Lalu mulai lho. Mulai lan, kalin. Masih bos suung kan. Kalin mulai lan. Ye, kengken kena cito. Cai menak gelah jani gelah medal cai mulai. Nak manuso cai ni apa beburona? Wih, Apa ada undang-undang ke orang dengan anu Sang Prabu? takon nyak menek gaji he nyak. Oh, gitu, nak ini orang gede. Benar. Niki kok Tak jatuh. masalah gaji. Masalah honor niki honor. Masalah honor gampang toh. Pidan ijen tu piro? Mesti tengah 1 juta. 1 juta. Jadi pun api itu bang naik kan gitu. Kudo cina kayak gaji Soalnya jadi. mau belanjaan pejang naik niki. Gelah benawang, barang onyo makejang menek. Nawang ciani tuan. Anu dalam tu. Ada. En subo joro, wijel paling si malu. Tiang lobby saja anu tu. Dah Jil. Tiang. Suot cai montok rada geruduk. Subo cai mangibor panjang gelah ha. Durung. Durung, konen. Durung tu. Weh, kengken jani gelah engkal ngibor setuju tukang cai. ngibor. Oren moto. Nyok ngibor. Dah Jil. Tiang. Suot cai montok rada ngurduk ngiring anak kebuka belah. Ne jani pakan anak kebuka gelah. Inge. Terus. Yang seiring mangke tu. Cerahkan ingsun makarwa. Nah, paman. Sirah rangajani. Nah, paman parakan gelas sayang cai mako dadwo. Ane jani melang. Mirang ang bawas gelas. Inge napi telu canan pelukor atuh ya. Ralian ya bawasan. Diangkan nirang adag rapati. Disampur atuh mata aku mangke pun api laris pekayon atuh runtung. Sing jakado besik dado tetlu beli nunggal jani bawas dane. Tujuan rap. Ado tes ditahido sang murdaning jagat ketibo majeng dane Gusti. Haris. Ini napi ni do. Dia jagat madarsa puri ngendar gumi. Nah ado nyenter sing gelah dini paman di jagat medar sopuron ngenter banyak ngenter jagat paman. Wis pun api laris tu. Banyak sami asa-ase asa. Jauh ratu tu. Sami banyak keluar atuh ngatur orang bakti. Napi bawen bakti. Tuh asih orang banyak danau. Dalaling rastiti widi Darmo agamone gelarangan. Dan surut-surut kewendanan itu ngerasti tido sang yang widi ngelaran emang dandar mau kamu itu beli. Inggih. Aduh, banyak lintang saya. Saya waktu tempurun banyak kan sate sinunggil tempal tu. Napi jawa dap tuduh ratu. Banyak ke semuyup ngatur orang ayah. Nah sajo tenyen paman. Banyak ke bakti yang linge hido dini. Keto masih hido sueco tenyen paman. Nah, ne ane jani untang ne medal gelah pangcai pada nawang. Lagi durus telit Ne teh hido ngwangun yadnya. Mo yadnya apa adane dini di puri. Ngentak linge. Masabo deso, masabo nini. Nah, ne gelah keutus reng hido bagawan to puri. Yadnya nido pang presido jangkep. Ne gelah keutus ke tengahan wana. Ngererah ulam suci tenyen paman. Beh, Dut. Oh. Jadi tengah ngalas di ngalan beli siago jadi
Nempuh alas. Oh, mapan buron liu galak-galak sing itu ya beli. Wangin. Sergap. Awang paman ulam suci ini nikang idang ruruh tuh. Ditiang buta uro kang tuh. Iko yang mentakennya. Do ane mau ngeranang sengkel kayun gelah. Ane ngerarah ulam suci teh sing jadelen tuah kidang matanduk emas tenyen paman. Sapuniko ini ulam suci ini kita karyo duwe ini. Benar. Nah, rasa singit ane gitu. jani siago cai parakan gelah makarwo iring gelah Tiang kemo siago ketengahan ngiring wano. pokok Nih bos suka bener dari patih. Patih ngelawan yang patuh pangitang patuh kena kelawan itu sang Prabu harus makin Benar, berjalan. saja dengan paman. Angin terus. Ye aning keta punta wijel juadap dabang temuli rares kita mamarking. Warakane jua mangiring. Dai. Ton pasangan Dot. Kagian Jangan tidak perjalanan. menyingat. Sakit tanduk jadmu ajak teteh rai. Tadi ada sang pawestri sarang kali. Wih, Engal ke Rai. dalas itu. Adi ada jelema ajak teteh lu. Engal ke dalas. Jak telu. Oh ajak telu. Itu mana Dot? Dadi ada geranong kepanggil. Sing gerandong. Sik tengah tu. Ni nyamo uli di beleleng. Ni nyamo uli semua baung. Anene uli beringkit. Artine. Ne celeng to kau kucit. kau orangnya. Paman, mai malu paman. Nyerang kau. Pilih tasnya. Paman. Bisa cai ngerayu. Yang bisa tuh ngerayu cewek kene-kene tuh. Mai. Rayon umi rayon. Ayun tuh makan. Ngerayonan toh. Patuh po, nyah ting ngerayu yo jana mesti tiang jak duda won ting ngerayu. Wang rayuna. Nak kene. Nah, beli ngerayu beli. Toh, rayu karan toh. Ada dua cantik yang menarik hati. Kamu dan dia Dok nasi bok kenyal. sama-sama. Kamu dan dia mempesona. Cantiknya, Cantik kamu. badannya Badan kamu. Masa bagus kamu. Akhirnya kupilih satu keduanya. ternyata jelema klet boy. Apa dan itu? Sengketo. Anin Wah, benar. klet. Oh playboy. Apal klat-klat buyap. Meh dewa Ada ngawak beli memunyi. Naik bajang tiang sing mengaji. Ngorakan dagun Broken beli pisau. beli amsap tekan di bapak Didi. Jajal selo sumping keladi. Piu kayu nasa kebule. Silang pandang beli pesu magadi. Sebilang apa sumber di kali. Sing nawang ke. Ale witro ada luung kedeng sing ale witro dateng luung itu. Jelek kadane mitro. Hah? Nang ale sawitro, ngale timpal. Witro ya. Kengken toh. Bot lah kan denci. Nah, apa ya kan Tuh, pesuai tuh. gerandongnya nih tuh. Tuh makan tuh. Rayu tuh. Adi cara artis putih mulus senakat kabatis gayane selebritis mapanganggo sarwo necis. Adi cara turis sireng jungune manjung digis pejalane ngegol cara kuwiran kuangan batis. Apa ya? Uang batis. Neseng batis adane. Busan Ada orang aku ang Busan batis. kada nak kamang. Uli di malu bungut bojot sarabunyo yen pake cara jet siap maju kara kiri pajalane cara yuyu abok samrat sireliu isi
kan megrinding san. Be magrining, makriting, maribonding. Oh, Kenyam neta. masa orang hangat cara mungut cara munju. Ayu Dinda di gadang pasar jendela kaca. Putih gading ratu sekali bulan. Saup sangkol mariki ratu maabi. Tanya tiang do. Ayo Serendang, serendang. Do asang. Aduh. Apa ya dawan kalau orang Gustayu. aja itu? Bom petang ori na mulai. Apa ya kalau orang aja? Beh, kadang yo kan bisa menggending. Tas gending keto lagu India kan dua ke. Aduh beli gumine panas gati. Sing Lemah hebat dan masih ongkong. Yang mensaput masuk belum melepas. Yang melalui jenjang Ngayang buyo. apa buin lagu negala-gala. Yang memilih milokan barang. Subatawang lagu negala-gala. Lumas laga masare bawa-bawa. Lagu jani mutne buju-buju. Selat celana bubun dari danuju. Lawan Gustayu. Nanging beli jadi sudah sayohan karena kapan sasaran. Yes. Tiang setada bareng jali. Dampingin sami. Yang tiang dadi punyan cempaka aneh. Mie. Punya coba kau. Dari Yang tangan. dadi lekar dangap. Nah. Yo. Kengkeng dengan dangap li. Yo bang dadi dengap Mau bayu kebar. Cepakone. Lekap. Mau kebarnya lekap. Di bangke angadi. Lekap mana sih? Angkuang. Weh, di jani. Ini dangap buang. Ben dari dangap. Ben. Ya tiang dadi punyan canging medui lanying. Mai dangap. Ayo dangap jani. Punyan canging. Bedah basang cie. pungan canging. Jambani punyan sing. canging, punyan canging. Lai suot montok rada geruduk takon malu. Jadi Gusti Ayu, pemekasnya mangkin siro niki. Ada cek celapat meriki kepet bening siring alas. Jero kanak lana. Sapa sira jerone yukti. Rawo meriki ketengahin wana. Jadi di tengah alas itu Jero dua lana sareng tatah lu endan jero mriki celapat napit. Terus si Mas Tur. Tahu tu. Om Swastiastu Aturatitya. Eling rai. Titiang saking jagat medar sepura. Rai. Tiang Tuni saking jero. ingat nih. Sering jagat Apa modar rame sot kakek? ya. Nak kalau ada utusan uling madarse. Nih, Oh niki saking madarse. Ingih sayu aku. Oh jagi rawuh mariki. nah udiang meriki celapat. Parap titiang Raden Pranajaya. Oh, neko ne Jaya Merano. Sing Jogjayo Merano. Prano Wasandane dane Prano Oh, Jaya. Prana, kadang ne Jaya Merano. Kan. Titiang mriki ngruruh kidang matanduk emas. Namang dane jero sune jero sang jegek sarang kali. Rai berarti nenek nih do nak agung nih menang puri nih. Oh, cara pernikahan kan kuni kaki yang kan adanya nang utusan ternyata ido nak agung. Oh, ne muda ne Sugriwo di tiang ratu, Sugriwo di tiang ratu. Weh, Sugriwo
kira. Sugro di Oh Sugro. Ayu metangi ayu. Heeh nggih. Mangken yen sampun yakin ngerah kidang cantos numun nggih. Inggih, sayuwaki triki wentan nggih. Kaki. Mirado. Kaki yang. Ah, Wedan tamiu kaki yang. oh niki bos sunggokong. Kak, abot kok kak. Hai. Ah. Nah, niki. Dingoh. Enggak nawak itu tiang kaki yang. Dingoh makalung busan di jabo. Niki sampun Ya wenten. kak, tiang saking jauh kak. Kok? Ido dua. Ano manuso kuang mestika. Nah, ano manusia kuang medrik. Dan ya kirang mau perut medere ratu. Man kengken. Nak sampun lebihan medere ampun ploi ya kulit nih. Oh, gitu pada Bener wilayah mekak deh. Oh. Kakiang. Pangtan suwe niki kocap Ido anak Agung. Niki kok Saking puri. Murdaning jagat singosano. nggih. Boy, ratu. Om Swastiastu atur titiang. Inggih pidaging nawak di tiang nak lingsir. Wah, Kabeh ngajeng lu guru orang di tiang Dewo, atur Bapak pengastung Nimo. karo angge durus-durus. Mapan dingoh peka usaneh bien bapo bien peka kene mau latihan sing taen. Dadine kene jani cening. Inggih titiang Apa lingsir. ane alih cening mai ane madan ke wano langit petang. Langit petang sih kita usah. Nggih. Di zaman mi bu dayu. Ye, tiang ada kan ya nang ngomong mi oh. Usah nak subota aja lalimo aja depok di Nggih. Titiang meriki ngururuk kidang matanuk emas. Ya. Nah, Ido wantah lunga mariki ngeruh kidang mas punika kocap jagi kangen yang kepen jagi angen ulam yatnya ritat kalau Ido nangun yatnya ngeresti tiang jaga teh riko gumanti pang presido mangguhang kerahayuan Inggih, kerahayuan. sayuwakti ya sapunika ratu tetujuan Yen titiang. dewo ngalih ane madan kidang metanduk emas tuah sing jado di niat alas. Aduh paman sing ado kone paman. Napi mangkin. Mapan kidang metanduk emas tuah mula duen ide sang yang widi. Ane merago mau tamu to nak simbol to yen caro jani angon sesengah. Kidang makhluk mau tama, emas masih mau tamu. Yen rago ngewangun karyo ne madan karyo mau tamu apang sido kedulurin oleh apa dana B suci B ane mau tamu. Ulang Ane sana ado. suci. Di tengahing uwan. Oh, dan kono Gusti Ayu. Yen Inggih. umpama ngalih kidang mau tanduk emas di beringkit mirip ada cet emas tanduk. Inggih. Tiang palsu. Keberingkit aeng banyol nak lingsir. Jael nak lingsir. Nene apa adane sing tawang mirip duren-duren luwung ngerjo. Nak malun-malun sing luwung jane duren-duren luwung sing tawang kan penonton berarti nih. Oh, jane Mangke teh sabun iki nae kakiang. Apa na sabun iku pengrau Ido mariki. Menawi yang titiang janu dan nyem kidang metanduk emas sujaten sana ruruh kidang emas kenten minat. Kidang mas mirip. Tadi beliang di toko. Ane kesenguh kidang kencan. Inggih sayuwakti. Mangken Oh, ane mani apa nyangkepin yanyo. Ane bakal idewo kewangun ditu di jagat idewo nih. Inggih. Inggih sapunapi mangken wentan nika kidang mas. Nalih-aling ditu di badan kidang kaden man ngugo kidang sampun baru nih. wenten, kae sampun wenten. Sampun tegol aja Gusti Ayu. Sampun wenten, ampun wenten. Ayo, begitu asumanang saya. Inggih titiang. Mapan kidang subado, subokal siapin ken panak pekae ngajak rai penyeruan. Inggih. Jani dewo mesandeng malu di kubun pekae. Mangken Yati. sapun iki sedereng palunguki Ratu Mawali. Bener. Merayaan dumun patut nekaturan wedang, katuran Nah. ajengan dumun, masalah Wane nyebor. pamar hijau. Pedang Nah, begitu. dah, dah, dah. Koleh Ini lah paman. Yang penting di tiang sampun boleh kidang.
Ah. Subuh mang Cuma tidak. yang kelpayas yang jimas, Ah. yang tukang mas. Benar, benar, Oke, benar. Ah. oke. Jadi cai benar nunas kemo ke wareg sing gitu. Wes dang lu. Dona masanaan, kakiang, seduk kakiang, kesange. kakiang Apa kakiang. dan ngoyong malu takono wijil wis sedok kesange. Yang Tahu. durung. Yang lu tulis sajaan penangan-nangang niki. Oh subuh nanggah. Nih ada panitia di Mali. Bejok tuh. Ah siap. To. Nih subuh busan bang sesengang. Kaden bu bang pantun uling tuh nih. Yen rebo rago ada ngayah dini di Wonosari pasti disambut dengan luar biasa. Karena Tangan bumi, boleh jempol. karena Desa Wonosari ini luar biasa sumber seni di Tabanan dini coba di Wonosari. Kudang sangar ada dini di Wonosari. Luar biasa. Luar biasa. Nah, lo sebenarnya peka Padahal ngigel jangan mai. lo masih ngigel mai. Ngigel mai. Ngomong suka mekejang do bagus. Dayu kata mekacakan. Subuh tawang malu. Nggih, mangke teh sapuniki kakiang panten panjang malih atur malih jebos wusan ngerayu nah sama ide Oh, benar. ngaraja pangjang titiang naler yang dados titiang ngiring ke ngaturang ayah dan sapunika. Kene malu mapan nyai busan man nyambat kal ngalih. Apa dan kal ngalih jodoh ni ado jak dadu ni foto jak wijil dugo mana? Ah, Kone kal jadi ngalih jodoh Ya, dugo yang mana jak seru. dadu ni? Yang si- ampunang yang kunang kenten Engken. wusan dumun Aing ratu idadane Gusten titiang Suryan titiang jero mangku panglingsir sareng sami sebaton titiang sareng sami sane wenten iriki ring Wonosari. Roh iriki ayah-ayah titiang saking seko Arjo rumah jabatan Bupati Tabanan. Dikanyakan titiang aturang ayah sina makueh wenten sane nenten manut yang sejrone narso ledang ugi ngampurayang. Kelungkung Semarapura kirang langkung titiang Kirang Nunas langkung Sampura. Nunas. Kepesake nekain Pak. Terima kasih sampai jumpa. Sampunang wana sampunang napi wasana sarang-sarang Icen titiang. Pado majah aja. Nah, pada majah-ajah Pang Presiden Arjo puniki semakin maju. Rawiriki ayah-ayah titiang, sinep titiang, antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Thank you.